Ngayon bagang oras mo, Manang Carol. Adda ka din ni nanang mo? Uwan. Adda, umunag ka Rustom, di ka masaksakitan Nga madamag ko man lang. Talaga ka di napudno ka kaninanang ko? Saan mo ka di paglulukwan laan? Saan, Manang? Nakasagana ka amang ipanagnak iti dayta. Ikasarap ko ni nanang mo. Ay, pasensya ka uri asino mat siguro nga anak. Talaga nga agdwa-dwa no kaskan ka ti agaram. Wano agkursunada kan kwa na. Tane, inauna akpay nga anak na ngamsi ka. Saan matatawan ti pagibasaran iti napudno panagayat, Manang? Ay, sige. Mabit lang nga ron, tayabak ni nanang iti silid na. Aywan gayam! At the date mi itaken ni Rostom. Ay, dandanimot na lipat akon. Ne, nanang, kitaan nyo basit Di kay man pus-apus iti FB, takababain. Anya kumaaya ti kababain iti dayta. Katawan mo ti daldala pusen mi asabali a tao. Agin inayat kami garod ken ni Rostom. Kat mabalin nyo matlat tati agin nayat nga oray saan nyo nga ipos iti FB tila ngayo adwa. Agasam mo nga min ta ipos yu pa'y ultimo pa naging nagag ken pa nagsinsin naklot yu. Oray ko man no teenager kayo, tamawatan basit. Ay na! Awan bibi ang ti asino man iti kayat mi nga ramiden iti nobyo. Katawaan da kayo nga rod, nanang. Nang runa dagiti makamam mo kada kayo. Apal dala dayta. Awan ngamin ubing a jowa da. Adayo ngamin nga intarayak idaket. Ha? No apay mo't ngamin nga adu, ti man nakibiyang at tao, managkapal da unay. Basta dagitay simple lang ngamin aladawan ti ipusyo Anan, tagsukat akon. Diyak ang tigusen, tama nga numatektekan ni Rostom amang ururay kanya. Napanarmanan ni nanang mau, Carol. Awan mo't manan iti balayaw. Ay na, napan man nakiditan Nay, imbag man, tadyala makidayday tararamidin na. Huwag nga ruda, di pa'y makawalisan iti paraangan. Idi awan pa'y boyfriend na nagdalos ti paraangan mi. Naglalang tupay ang dagiti mula na amasetas ti tasango ti balay. Ang amita awanon, di nan masango asibugan. Sumarampiting mat na di nga inam. No kaano abim makat, isumat ti panagamampang na. Nga ruda, ang amanya nga ay awan mabalin, nasukir mo no mabagbagaan. Kanya nga oras asumangpat aya. Tsaka mo, uncle, malamtumang nga tan Walang araw, agsubli akto no malam. Kasaritak man iti nalapat na di nga inam. Nakitak manan jay postmaw manang Ricarda. Napanan nyo manan ni jay hot ano biyam. Unay matikas ta apang ipagpagarupam ijay nobyo kon kabagis rende. Apay, di ka mabain. Nga ibagbaga na iti taaw a sugar mami na kanadya alalakay. Ay na! Nagbidot da iti dayta nga ibagbagada. Anya sugar mami? Katno iso ti sugar baby? Ha? Adaya gasgastusek no kasjay nga agkuyog kami. Awan! Aha, imposible Jackpot yun lahat Pangalaap ko may iti kwartak. Alaman, oray damagam kini Carol aka anakam. No agdaw-dawat akin kwa na iti kwarta. Wenno saan? Ha? Jak aggas-gastos, oray piso. Tani Rostom amin, ti mangiliblibre kanyak. Apay, anya trabaho na di alalakay ka ba guys? Katno ahente itinunwag, kas kadabakbaka di boyfriend ko. Pasaray ikan nakpaikit di iti kwartak Ano kayat mo, ikan kapay. Ha? Mangtin ka man nga raw, no, da kwartam. Manuti ka sa pulam. 1,000, 2,000, ano 5 gasot. Ay, 2,000 ano ada? Aday ta ti 1,000. Husto day tan. Tama nga no isugal kan ipartek mo matlaeng. Ha?
Agamanak manang. Bayadak tumutlain. Uray saanan, tainted matla jay sugar baby dayta. Ay, hehehe. Big time mat gayam jay boyfriend mo. Kunada, hot. Ngam saan mat gayam? Nagloko mat dagi jay amang ibagbagan. Rostom hani, igatangan nakman iti bag ko. Daan nga minin jay bag ko. Agrat-ratik pa yun, kan aguk ukisan. Ariglado hani. Basta pakaragsakam, aramideg. Oh, agyaban ak, my love, honey ko. I love you. I love you too, Ricarda. My love. Sweet. Anya pa iti kahit magatangan ta. Kababain samet. Amangan no, maibuson ti kwartam. Saan? Ado pa iti kwartak, Ricarda, honey. Isong ibagam no, anya pa iti kahit magatangan. Gatangan ta amin. Kahit mo ti sapatos, blouse, sandal, wano, anya. Kwa, uray bagpaylaeng. Ta, adangin ngi na jay kurso nadak abag, honey. Sumarununton ti sandal. Nagsweldo kan, Carol. Wananang, oray nagsweldo ak, di kay mutlaikan. Ta sigurado agastusan nyo mutla para iti boyfriend nyo. Diyak kaya tamapan iti day lalaki ti pagrigligata ka kwarta. Apay, nagkunagamin aya nga agdawatak iti kwartam. Iso adam damaget no nagsweldo kan. Tano saan pay, ikan ka iti kwartam, iti allowance mo. Ni, pangalaan nyo kuma iti kwarta yun, nanang. Ay kat, inted jay nobyok Ibagbagada, sugar mami na kano ni Rostom. Ngam kamali day tanga atap da. Isumat ti sugar baby. Apay, pangalalaan na iti kwarta na, nanang. Kat matmat gadan na mo't Ay sos, di yulaan mo. Kat no big time jay nobyok. Dayta ti mangipaneknek at talaga a love nak ni Rostom. Tadi nakpulos daw dawatan iti kwarta day jay. Amo na mo ta sa nakapensyonada. No bak na nga kung no pensyonada. Mabali na kwarta laang kumati kayat na kanyak. Angam sa anak mo ta pensyonada. Iso love nak jay boyfriend ko, anak ko. Mabalin ti agis tambay pa ilaang dito'y sangot istor mo, sinyang. Ako, na, Ricarda. Awang problema. Nananay, nagsiksi kamot hindi tasuot mo amin iskart. Papanam, mapangkansake di manan makidate Ayun man. Ta itrit nak kano jay sugar baby. Nay, sana all, Ricarda. Sana all my sugar baby. Ang patingga kayla iti apalon asin yang. Ngamin manmano tikas kanya. Ang nakatumpong iti sugar baby. Wang ngarab, manmano tikas ta. Dagiti daduma, ada sugar daddy kan sugar mami da. Angam sika, sugar baby tinatumpungam. Mangipaneknet at talaga napigsa ti karismak sinyang nga uray bakit akon. Kita umut ngamen dagiti lupok. Ne. Nagsisipukul na pailaang ne. Kento'y patong ko. Ne. Nabnabsog na pailaang. Adan sama yung kabel mo, di tayo so nabsog. Nanigamakman. Ay, saan Bimabaian ka mat nga agchan-chansing. Makitam. Di mo kaya ngay paigam. Piki day ta. Piki ka. Saan mo't Ne. At daan tay sundo. Sige, panawan kan.
tasukunan na konti sugar baby. Bye-bye! Awan manan, nagaduman ti post nan di inam ka Raul, dilagbain. Masurunak nga rod. Iso nga in-unfriend ko ni nanang iti FB. Ha? No kasta di mo nakita di kabarbaro apos na. Jay agkin-kinamat da iti boyfriend na iti parkay. Nga idi nakamatan di lalaki kat naging nagagda. Nakitak nga rod, uncle. Iso nga in-unfriend kon. Tauray bagbagak, di nakmula dengdenggan. Awan madket ti dakis na no maki-boyfriend ni nanang mau. So na lang ta post. Kata muna mo ti ugali dagiti tao di ti lugar tayo. Adaw ti manakibiyang ken chismosa. Wan nga rod Di na pala nga rod i-private account na taurian niya't ipupus na ka okay lang tawan makakita. Orayak man jay inam ta kasaritak man. Magbagaan nyo man kidi angkal. No mabalin siya kayo ta makiboyfriend. Sardangan na kumantikas niya nga raramidan na. Awan lat pa nagtalag ko iti dya lalaki. Kaslasaan na mapagtalkan ti rupa na. Oh, addi ti kwarta mani. Wow! Dakkel sa tikita mita. Saan mo tunay? Amok kami nakasapulam ti kwarta. Iso nga ikan ka. Agyaman na ka. Talaga alaw na. Takanayon nak nga ikan ni ti kwarta. Tunggalag kita ta. Adalat ta itid mo a kwarta. Una, paniknikak apalsaw ti ibagbagada a sugar mami ka. Huwag nga rod. Ngam ti didaan mo, katsyak ti ada sugar baby na. Aywen, i-video taman ti panangtid mo kanyak iti kwarta. Ta i-post ko. Ha? Pailaan? Wen, tapno maamuan dagiti tattao asika ti magmangtid iti kwarta kanyak. Tapno mabainan daman. Malala, alaam manan to'y kwarta. Ta i-video ta bayat ti panangtid mo kanya. Manang Ricarda, anda ibagbaga ni Carol nga anak mo kanyak. Anya day ta kabagay. Di na kayat maki-boyfriend ka. Di na kano kayat na dya arostom aparakin ka. Kat, anya ita? Di kanto nga ta maisagmak, anak kirelasyon iti da dya alalakay manang. Ang mga no panawan na kantaw, no isukat na kantaw, kat agsangit kantaw. Si kamot lat agbali na kaasay no kas pangarigan. Ha! Di dan tumaaramid day ta kanyak. Ta love na dayjay. Katno ka na yun nak nga ikan iti kwarta. Inikan nak nga rudmanan, itay nagkita kami. Ha? Dagito'y maniti inted na kanyak. Nala. No kayat mo akat ikan kamanan, Rene. Ato iti sangaribo. Igatang mo iti sidayo. Thank you, manang. Nusak lamay sa, no, anya ti pagragsakam. Aramida manang kao. Kunak nga ron ka ni Carol, adi na ka mabalin alapdan, iti kayat mo nga aramidan, taasan kamot nga uping. Amumat ti nasayat kan saan, di ba? Katuan man! Ala manang, aramidam na tati amo mapagragsakan, kan pagsayatam. Apay, Carol, anya ti ibagbagam ijay ulitag mo. Di mo kano kayat maki-boyfriend. Apay, mapirpirwisyo ka aya. Apay aparitan nak nga gragsak. Kan namin anon nga imbagak ajak pulos inik ka ni Rostom iti kwarta nga uray binteng. Iso ti magmangtad iti kwarta kanyak kunak manen. Apay lang amin ang makirelasyon kayo ka. Bakit kayon? Awad bibiyang mo. Aramidag ti kayat kong aramidag. Agkasar kami ka ni Rostom. Anya? Ay sus di kag dardarasudos. Ang mga nagbabawi kay to. Anya ko mga di pagbabawiya. Nasingput ni Rostom kanya. Dinakpay pulos pinasakitaan.
Di kam nagap-apa Apolos, manipod adda nagkinaawatan mi. Nanang. Agkasar kami nukunak, agkasar kami. Yawid ko ni Rostom dito'y balay. Naikit pa panam nga rodain kaanakan. Agbordingak pala ili, Uncle. Tas asidagitayan ti trabaho. Jak kaya takabalay ti nobyo ni Nanang. No kasta inyawid nan. Wan, Uncle. Kasangsang po day di balay iti agsapa. Iso sinapak mo ti rimwar ang nagsapul iti pagabangak iti ili. Ay na, apay ngay, apumanaw ka. Jay boyfriend ti inam at ipapanawam. Si kakat ti pumanawain. Makamudan iti biyagda. Basta lumasinak pala iti pagnagdan, Uncle. Agsarita taman iti nalapat, Rostom. Anyat magsaritaan ta, bayaw. Di nakpay laaw-awagan iti bayaw. Tadi kay pay agasawa iti kabsat kaw. Ha? Talaga ka day, desidido ka, mangikasarit iti kabsat kaw. Uwan manong. Ay, ayatek ni Ricarda. Di mo ito nga talokwan. Di mo pagsangitan. Saan to Apolos manong? Anyat ti kinayat mo kan ni Manang Ricarda. Kat saan mo tabak nang? Kan bakitang. Nasingpit kan nadungo kanyak manong. Lo bilang kumapsut daw. Di mo ito nga panawan. Saan to Apolos manong? Siyak ti mang taripato kan kwa na. Bayat ti panagbakit kan panagkapsut na. Ngalang araw. Agi pakita kanto man kanyak iti pamanagnag. No talaga certified single ka, Rostom. Damag ko nga agdendun na kanunda Ricarda kan ti sugar baby na, Rene. Wain kakasinyang. Natanggan naman ti ulo na. Di yung mabalinalapdan ti kayat ng aramidan. Basta laki diawan sabit di lalaki. Barubot kit day. Limawa ta kiti pamanagnag amang ipakita abaraw. Katadamit na ipakita na. Ay kat talagang aroda na in love kan ni Ricarda, ha? Wen siguro Ta kanayon na ba't ngay kaniti kwarta ni Manang kaw. Isa talaga siguro alam na di kabsat kaw. Kitno talaga kayat dan tiyag simpa. Makabuda. Sinyang, si kanto ti maysa nga abay intun kasarmiken ni Rostom anya. Kaninang meten Anya, ay na, agninang aklatan, saanan day taabay. Basta si kati maysa nga abay, tapasig ababaket ti alaet nga abay mi. Pasig mo't nga min alalaki dagiti kakabsat ko. Dagitay mo't kakasinsin ko ababay, di damot kayat. Iso da kayo man laengen, mang marmarites kanya ti alaet nga abay. Ano kasta talaga nga agkasar kayo ni iti boyfriend mo? Wen nga rod, agparti kamin to iti maysa abaka, maysa anwang, 5 baboy, ken 10 akalding. Ay na, ingrandi nga rod ti kasaryo nagado ti sagana. Na, iso nga oray awisem amin akakabagyam, mabalin. Tapno saan ang bangles ti sagana mi. Jay boyfriend mo taggastos? Ay, siyempre, sino pa'y kumangay? Awan makuti akwartak sinyang, ni Rostom amin ti aggastos. Nalpasan ti kasarta Ricarda. Talaga saan ang nag-awid di anak mo? Sana di maray iti kasarta. Wen nga rod No isun tumot ti agkasar, jak tumot dumartar ay. Ha? Ay wen, sa di no abanda ti buddeng ti dagam dito, hanay. Ijay pa'y abanda ijay ayan ti puon ti dakkelamangga. Nikit nalawang arot ti dagam Ay wana dilaeng kaarol ti kagudwak dita. Inted mo kuman ati tawid na. Ay wala, nalpasan. Naipanagan pa'y kenkwanan ti tawid na kanya. Nasayat nga ron. Sapay nangina ti luo ti dito'y abanda, taas si dagi ili.
kan igid ti kalsada. Wala. Adu ti mayat amang gata nga jak kayat nga ilako. Naimbag nga oras yun, Nana. Dito'y ka diti balay da Rostom Mutsur? Wan ma'am. Apay ka di. Siyak ti asawa na. Da kayo gayam. Ada ka diti asawa yun, Nana? Kaya't may kumama kasarita. Nakaturog mo't, ma'am. Gamno na patag ti bagayo, ringet. Wen man, Nana, tani, ada problema iti inlon na akwarta. Inlon? Wen, Nana, dakil nga minagatad ti inlon na. Kat manipod naglon, saan apulos ang nagbaybayad? Aniya? Nabayag, asinapsapol mi ti balay na. Tajay sigud apag nanaudan na, kat pinanawan na gaya man. Apay, manuti inlon na ya, madam. Ay, dakil agatad anana. Iso riingan nyo langan, takayat mi ang makasarita. Apay ngay, Rostom, nagdakil mo't gayam ti utak mo. Sala may sa tinagot utangam iti kwarta. Inwaras mo mo't gayam tinaglonam. Kwa, wan nga ron. Ay, problema mo't ti kastoy. Singiranda kaw. Kasano nga ta nasurutan dati ayan kaw. Ay, kasano nga'y daitan. Anyat pagbayad mo. Kwa, tulungan na ko mga agbayan ni Ricarda. Tangay agasawatan. Pag tinulungan ta ko maabayadan na iti utang ko. Diyak kaya ti mabalod. Ipabalod dak no diyak makabayan. Apay gaya di mo imbagbaga adakil gayam ti utang mo, Rostom. Nangususaram aya iti inututang mo. Kat inintad kumot kan katidaduma. Kan tinaigatang iti sagana tayo di kasarta. Ijay tinapanan na iti daduma nga inututang ko. Anya? Iso ang makitinulong kang agbayad. Tadwata ang nagnumar ka di akwarta, Ricarda. Ila ko mo di daduma adagam. Ta iso ti pagbayad ta. Anya? Anya nga, di husto di atap ko, hindi. Nadlaw ko pala, hindi akaslasan na mapagtalkan titigtig na dahil asawa yung. Kasano na ito yan, anak ko? Sabay nagkasar kami. Ay, kat sangwan nyo, aday taparikot yung. Karol, anak ko. Kundi palastog kayo, hindi nga da sugar baby yung. Anya nga itang, minaysaan na kayo magayam. Ila ko kun ati na dumaadagak anak ko. Ta iso ti pagbayad mi. Total, nairano dakmat iti inut utang na. Ta inik-ikan nakmat iti kwarta. Ay san? Di yu pakibiyangan ti dagayo nanang. Siyak ti matong palitagon daway. Pagbayad lang iti utang ti dagayo. Naglaingan nga di tataw. Sana mabalin. Kano mabalod kaya nakaw? Kabaybayan niya mabalod Ikaroon na iti inutang na iti pagbaludan. Anya? Kahit inlutom iti sidaan dagiti aso ta, lakay. Ay na, si daundan to, dagitay pagsiitan tan abakay. Anya kamutin, day talabagbagin mo ti pampanunuton mo't inso. Si itlaang ti pasidam ka dagiti aso ta, ay nagloko kan, nan, inak man la ilutuan idan iti sidaan da. Anyat ko man. Umay ka ba mga anak abakay? Ala, mangan kalatan, sumarunuak ta, pakanagpay dagito'y aso ta. Ala, mangan kayo nun, agbusog kayo ang naimbag. Dahito'y tisidaya. Ay, di mo ito'y aming tamat sa daa. Anyat sa daan nga. Ay nainsaw, uray sa anak nga agsida. Basta agsida dagito'y dingun ta, ayos laing kanya. Ay na, jak amukan ka bakay. Dapat
patagkad na kita nga ason ngum sika. Una ka pa amangan amay, sumarunudan tao. Ay na, mga kakadilaang dita, di ka sumana o insa. Ay. Di mo agawin ti kanan ni Biring. Lukas. Ay, unay kat da ito'y alukas. Ay, takanayon nala asurduan ni Biring. Surdo ka talaga, Lukas. Ayap. Ay, Dak amukin ka. Dapat patagan na kita asom ng tabagin. hello, Danila, anak ka. Nagsweldo ka? Uwe nanang, agpawitak inton bigat. Ay, nahagyaman na ka na ka. Makagatangak mutlaangan iti kasapulan dagiti asaw. Manan, di tamanan di papananti kwartayo, nanang. Ay, nabaybay andak la ka di anak ko. Kasla anak kong dagiti asaw. Iso anapatigda una yun kanya. Nasken amataripato daan na imbag. Libanga kong dagiti asaw kanak ko. Nala, agtsatak to nga rod na naipawit ko di kwarta, nanang. Ay, wala na ko. Katagyaman at manana. Thank you. Lucas, day titi ka barbaro abadom. Koloriela. Ay na. Ketsi ka mo birang, day tumatibadom. Color pink. Ketsi ka mo pilar, day tuy nalabasit kan ka. Ketsi ka mo. Nay. Anyaman lagi ta ginatang mo. Bado na gito'y aso ka. Anya, asaw, badwam. Abay, tao na kita, ano masapol abadwan? Ay nakasapulan na dagito'y nang runa itata medyo lumamin manin ti chimpunan. Ay, apo. Gastos la na itangal aramidaw. Gastos na. Kakaiso na nga da kwartak nga igatang ko kadagita. Ingatangan pa'y kumaiti sapatos daa, medyas, ken brief, kas kada, pampantida. Ay kagumatang aktua. Pag titikas tayo, Ay, gumatang ba't ngagpaisaw? kasapulan da dagita no chimputi lamin lakay. Patikit di ko maulas. Tapno mayat ito rugda. Nay, ala, agar bisamag. Nay, huwag nga. Ay ala, kasanong ngay dagito'y asaw. Masaprian manin ti balaydan. Ingkaman abungan iti tulda lakay. Bakay, dumandang ka man dita. Inipit ng dito yung kaamatan. Ay, jak makadandanan tanay matindag dagito'y asaw. Ay, Ha! Ay, Diyos! Apa yun ngayon dagita nga asaw? Nakikaidadamot tayo dito yung kaamatan. malamin da ijeruar. Agsapri ngamin itay. Iso nga imunagda. Imunag na nga. Pinaunag mo hindi iso tamaw. Nyamod na itan. Ingka di tadatar no kayat mo. Reklamador ka man. Awan mo't dakas na. No kay data dagiti aso ta. Ay, agtal na ka. Awan dakas na At ang sapay ampas na kita. Ay, di mo sawanti kas ta. Tainal daw adigdigos at dagitang. Oray inal daw amadigos da taga aso dalat tamay. Kay oray mo chika. Oray digos ka digos. Tagat tao ka mo lata. Unay kamitan, kas kalaag bagtit iti kas tangar aramidam. Aso, kaidam, no di ka kat, ay na, inak man lang maturong, iti supan. Da kayo ka din ni Sir Alfonso. Dito yung aming timbagada balayo, sir. Wait, apay ka day. At dantay order yo, sir. Dito yo. Order ko nga. Diyak mo no anya to in-order yo, sir. Oh, atoy. Ne. Nagan ko magagpais ito'y nakasurat dito. Ay sus, awan mo in-order ka. Apay nga nga. Ay, bayadam kit din dayta insaw. Order ta dayta. Ha? Order ta nga. Basta bayadam mo. Ala, yig mo daytan. Anya kabutan bakit? Usaram pa tinagan ko nga agorder iti kumkumpurbe. Ipakadamot ango mo na kanyak. Sakbay nga agorder ka. Ay, sapay
nakangingina. Ay nalakay di kan sumanao. At dala nga ron ditan. Para mutla ka dagiti tarakon taday toy. Anya nga min dataya? Dog food. Special a dog food. Ad apumintas ti pamagidagiti aso ta. No pa kanintay ti kasta. Kaya mo, paggastusan mo, ti amom abakbakitan. Nagadungain na po nga ipakan ka dagiti aso. Ay na, di uray yak agsidan, basta mangan itinaimas dagiti dingwon ta. Sige tanay, aldawag, inak padigusin da Lucas, tapno mapriskwanda mag, kalpasan na, pakanak idan. Nay, anyat sirisirigam di ta kalendaryo, bakit? Laglagi pa nga raw, no anya apit sa dayday. Yak malagi pa. Pizza tay, anibersaryo ta, ay na, apay nalipata mo, adayo pa'y anibersaryo ta, intun umay ataon pa'y. Nutimat kasangay ko, itaabulan. Dakon silibraran. Ay, amukaw! At dagayam dito'y likod ti kalendarya. Ay, insurat ko gayam dito'y ti pitsakan bulan. Anya day tayo? Ay, kasangay dagiti aso ta. Kat, anya ko may tanong kasangay dagitaso. Ay, Kit! Ay, silibraran ta alakay. Anya? Olivia, di mo't nalaing ka ngaglutaw. Di mo't nagbalin ka para luto iti may sa restaurant ijay ili iday. Wan na, apay aya. Tangdanan ka man ngagluto ijay balay. Kaya't ma. Katuwa na. Anya ti okasyon ijay aya nana. Birthday, Olivia. Adaag birthday. Hello, anak ko. Anyak kukuam. Aglutluto ak nanang, agprit-prito ak. Apay aya. Isubo lagayam nga damang mga kaw. Nakawag kayo mat. Ay, una na kaw, kwa nga main. Ay, kwarta ko maanak kaw. Ha? Ni, pangusaran nyo iti kwarta nanang. Ay, kwa. Agkasangay ngamin jay. Amo kun! Kasangay gayam ni tatang itabulan na niya. Dandanipay kat nalipata kun. Imbag tayong palagipyo. Ha? O sige, siya kung ti sagot, iti pa nagkasangay ni tatang. Ay, kwa, anak ko. Sige, agipaw itak to iti kwarta, nanang. Ay na, thank you, anak ko. Thank you. Ay. Nay, apay anagado nga aso dito arubayan bakit? Ay, kat umay damo maki-birthday. Kanina? Pati aso, imbitado? Ay, katun alakay. Tada idasar ko at dog food no madamdama. Ay nasaan da apagan ano ti dog food da kita? Kasandan an erwam, tultulang Ay tigat na, da. kayat da. Apay kumadi da kayat. Espesyal itang aldaw dagiti aso ta. Iso apasangwan tamot dagiti bisita da nga asaw. Iti espesyal ataraon. Malakakapsat! Mairwaron ti taraon. Mangan tayon taon, ngam di tay kumalipatan akan taan dagiti asog nga agkasangaywan. Aw, apay dagita akawar, insaw. Dinatang ko Pagkawar ko ka dagiti asaw, tanay, bawal ti bulos nga aso itan. Ay saan? Nagko na nga ikawar mo ida. Kaasida. Yag mo man dagita akawar. Apayan? Apay inagaw mo dagita ngay? Di ka lamasyan ka dagiti aso ta. Si kaman mo ti ikawar ko. No anyat mariknap. Kayat ma. Tasi ka ti ikawar ko. Insaw. Kayat ma. Anyat taribong-bungan dagiti tattao dito. Masigiga man.
Ala, imbag ta nakita kayo, Tata Enzo. Ay na, nagijay bulos nga aso yo. Ada duwa nga ubi nga kinagatda kat medyo naon nagtisugat da. Anya! Ala! Itareta yun ida iti ospital. Wan tata na panda nagayab iti pangiluganan. Ay na! Day tumat nga bakit ko. Nagtangkin ti ulo na. Kunak nga ikawar na nagiti aso may. Ngam talaga natangkin ti ulo na. Ay apa! Magamuka ng diskital. Iti gasto sa medyo ospital. Baklay mami na magasto sa ospital. Na nakonfine dagiti kinagat dagiti aso ta. Basol mo na ito. Napay abasol ko nga. Jakmat ida binaon amapan mangkagat kadagi dyan. Di ka nagkalitigan. Basta makamuka magdiskital iti gastusan. Kat inkasublatan ti inadang agbantay di ospital. Anya? Alala! Anya pa nakukuha may! Ang grubot ka na! Wan, ay da. Kaila, bumangon ka ditan aldawon, inkalabaanan dagiti murong mo, agbuutan dagiti kawas mo, tadi mo ngamin siguden alabaan. Masadutak nga aglabananang, inton bigaton. Bigat ka abigat, madadaulan dagiti kawas mo. Urnungam tumat ti murong mo, bimalbalasangan ka akasta. Inton bigaton, promise. Maturog akpay tani napuyatan ak, nasakit ti ulok. Kasano adi ka mapuyatan, kat day tamat lag cellphone nga minter aramidam, nga oray 10 orasan ti rabi eh. Ala, bumangon kan, tatulungan nakman mat nga rod nga agdalos, tanay, narugrugit to'y balay. Nagbasit lang nga rodon, narugit pa'y. Awan pa'y serbim nga agbatbati dito'y balay, di ka mat agdalos. Ay, anya kayo matan? Bigbigat manan nga agsersermon kayo. Kasano kat kasta ka mat, di mo ammo ti makitinulong dito'y balay. Ibakbakit mo ti kasta galad mo kaila. Nanay, ipasyar ko tinubyak dito balay inton malam. Anya, ay sus, sapay nagrugit to'y balay. Dintumot makadalos di kabsat mo. Jay laagil ilad ter aramiden na. Ala, di kay ka di agaburido manen. Siyak tagdalos na nang, di kay matanagan. Ay na, si kapay ngagtrab-trabaho ti agdalos mo. Diyak lang amin nasangot ti nagdalos iti napalabas nga al-al daw. Busy ak iti trabaho. Ngamit at day off ko, agdalosa. Malangaro tatulungan ka anak ko. Day, papanaman ang ibiyag. Di ta istorman ka ba guys? Inak gumatang iti sabon na paglaba. Talabaak man dagitay nagmumurang apigad ijay balay. Apay nga may na di mo baunan, jay babae nga anak mau. Mamin anumot nga ibaon ko. Mabanugak pa yun amang ibabaon. Ngam awan mo't denggan na. Agdumada iti ugalikin ni Manong na. Naimbag ni Ray taalis to nga agdalos ijay balay. Baliktad may. Imbes na nilay katagdalos tayo sa ti babae. Saan ama nagdalos dayjay akaanakam kabagays? Iso apasaray agungetak tamasurunak mo't no daduma. Ultimo aginaw kasadut na. Ayun na yan. Awa na ano kasta na akanayaw. Saan ngagprogreso ti biyag na. Nagdagam nga may ngagsapol iti trabaho na. Lukas ta sadot gayam ngagtrabaho iti unag ti balay. Ay na mapudpud ti dila ken bibig ko amang dagdag ken kwa na. Gamawan latat idenggen na kabagays. Iso abay-bay ako. Agbaliw tulat ta no kay kayat na. Ala, sumrekan Irene. Pasensya amon to'y nanumo abalay mi ta basit lang. Saan amansyon? Si kakit di mat. Uray mat da kami. Basit la jay balay mi. Ne, adamat ka dwa masimang put manong. Wan kaila. Iso ti ibagbagakan ka ano biyak ni Irene. Irene, ni kaila, kabsat ka. Naimbag nga oras mo kaila. Ay, kastamat kan ka Irene. Jacqueline Pagaro.
Napintas gayam tinobya ti kabsat ko Kat siyempre nalaing agpili to ikabsat mo kunamsa. Wang nga rod manong. Ay, mabitlaan Inak mangisagana iti merienda. Tapag merienda taman tinapintas sa nobya. Sino tinagluto, Ray? Nimot kailanan na. Simrumat. Gimagat mo't itangal daw. Linabaan na pa yan. Nagitay nagado amurang na. Kan naglinis dito'y kusina. Dinalusan na amin. Pati sirok ti lababo. Day, itaman pa'y. Apay nga ta. Anyat naknakan na. Apay akong di gagat ita. Ay, panagkunak, mabain iti nobyak na nang. Kan nadlaw ko nagustuhan na ni Irene nga agbalin nga ipag. Takas taon na pa nangasikaso na itay. Kasta aya. Ay katmayat nga rod Gam, apay. Talaga ka di akap-kap na kamon jay nobya manakaw. Day jayan ti pakasaram. Una nang. Kadagi tinagbalin ang nobyak nga ex ko itan. Ni Irene lang tinakarik na aki tinagpaydo mga ayat. Iso ti arapaap ko nga agbalin nga ina dahil ti agbalin to nga anak ko. Ay, ala makambu ka nga rod anak ko. Nasaya at mat nga rod no mga asawa kan, tanay. Mapmapanan ti tawon. Nasingput lakit di jay nobyam. Awan problema anak ko. Talaga nasingpot ni Irene na nang. Nasingpot lang aro rin, napintas pa ay. Noong manugot ka Irene, tulagan tayong ti kasarta. Ha? Si Kaman Ray, tano siya, nabukilan ti pangadeng ko ang makikalay sa kin ka iti uraan niya nga oras. Ngamin, ay ayatin ka unay. Kastakmat ka. Sikat ti arapaap ko nga asawaan. Ngamin, adda amin kan ka nagitisap sa pulak iti may sa babae. Ha? Mabitla nga rin. Umawawag ti kapsat ka. Hello, okay la Hello, manong. Di kay kadagawin iti nobyam ita dito balay? Ha? Apay ka di? Ay, kwa. Awan, nadamag ko lang Tanagawid kayo, agluto ak manan iti mamerienda. Kaya naima sa masida. Ha? O sige, agawid kami no madamdama, ading ka. O sige nga ron agluto ak iti puto ken pansit. Sige, makamu ka, Kayla. Bye. Agawid ta no madamdama iti palay. Tagluto ka no ti kapsat ko iti merienda ken masida, Irene. Among, kaya't kumanti ugali jay kabsat mo. Nagsingput kan naasikaso kanya. Uwan tanasingput kamot ngamin. Iso kayat na ka nga agbalin nga ipag. Sigurado, agkaalaan kayo nga agipag no kaskasano. O ala, ituloy yung ka ni Kayla ti agmerienda, Irene. Tenak man nag-shower biit. Sige lang, Ray. Kayla, makamu ka pala ka ni ipagtubim ha. Wan manong. Adto pa ti pansit, Irene. Di ka ko magbabainuan. Ipagpabalay mo. Adto pa ti drinks mo. Mabit lang ha. Karga ak ti basom. Ala, siya kon kayla. Ha? Nakababain pa'y kitin kan ka. Itaypay lang asikasun na. Awan mo't sabsabali. Tagbalin kanto nga ipag ko. Iso di ka ko magbabain. Ipag Irene. Ipag ko na ako nata di tanto malat turong na. Agyaman unay kan ka, ipag kayla. Nagsingput ka. Nagasa ta. Takas kan ka ti agbalin nga ipag ko. Kaaduan ngamin nga amok na ikamang. Ket saan da akaalaan dagiti ipag. Wano katugangan da. Nadlaw ko nga na nasingput ka, Irene. Iso ang magustuhan ka launay nga agbalin nga ipag. Nanang, agnaudan dito balay ni Irene. Ha? Apay, agdan na kayaw, adi kay pa'y nagkasar. Ada yung amin ni Jibalayda. Mabanugak nagbiyahe no kas diya sarong karak i Jibalayda. Nangro na no aggapo akiti trabaho. Agad, adda kayo Agam na sa isaya at siguro, nutulagan tayon ti kalay sayaw, Ray. Takas tamo lang agkuy-kuyog kayaw. Una nang, pagsasaritaan tayo di kasarmi. Hanggang saan kumapay nga ita, ta nayunak pa iti urnong ko.
Amangan ngamin agkurang. Kat mabalin mo't atulagan tayon ti kasaryo para inton umay atawon no isaw. Tinapatag, matulagan ti panagsimpayo, anak ko. Kaila, inak agtrabahon. Makamu kayo niti balay, ha? Agluto kayo to niti pangaldawan nyo. Ta mapan kanong bataglako ni nanang iti palengke. Wen manong, di ka madanagan. Tsak baybay antinobyam. Ilutwak iti naimas asidaan. Aduma iti may luto, Jerep. Di mo ruwaman nga agsenyorita ni Irene. Ta jak kayat ti kasta. Agtinulong kayo. Ay na, baybay am kadila ang ag-relax dito balay manong. Uri agil iladlat aramiden na. Awan problema kanya. O sige nga ron, mapanakon. Tanay, aldawan. Ang mga numatrapik at maladawak iti trabaho. Irene, nakaluto akon. Mangantan. Nagtimpla ak matan iti justa. Ala, apay adinak inayaban. Tadwata ko maan nagluto, kaila. Saanen? Jacket na mabannog ka. Kan, amangan no madadaal tapintas mo nagtrabaho ka. Mamin anumot lati agluto nga eh. Basta jacket nga agbannog ka, Irene. Ti kayat ko, agbalin ka prinsesa dito'y balay mi. Agyaman na kaila. Nakasingsingpot kagayam nga ipagtubi. Nagasatak, takaskan ka ti agbalin to nga ipag ko. Gaputamok mo anasingpot ka, Irene. Numadlaw ko anasingpot ti tao kanyak, syempre nasingpot akmat. Angam no suwapang kanyak ay, nakarkaro pa ti suwapang ko ah. Anya? Mala, mangantangarudan kaila. Umay ka, Irene, tay turog tapay. Mayat nga minti maturog no kalkalpas anangan kat. Uray ta nakapalpata matan. Ha? Ay, oo na kaila. Makikaida akon andito silid yung kanimanong ko niya. Kaya't ko nga minti adda kadwa na maturog no kastoy nga aldaw. Tanong maminsan, kasla mabangbangungot no kwa. Sige, agigdakalat na. Awan matdakas na. Agpadatamot a babae. Kawan mat. Maragsakan ak nga ron, tanagbalintan ak close iti tunggal maysa. Ipagtubi. Wen nga ron, nagasatak a talaga. Tanasingpot nagbalinto nga ipag ko. Mala, maturog tangarudan, Irene. Napadanda ay rin kan kaila anak ko. Awan damo manen dito'y balay. Napanday di plaza na nang. Anda ka no mapandagatangan. Amangan no marabyanda manen asumangpag. Basta rumwarda, marabyanda. No sa dino lang ata ti papapananda. Wagwagan ti ayo yang dagijadwa na na. Mayat mati kukuyugan daan niya. Very close damutan iti tunggal maysa. Wen nga ron, ba nagapakaragsakak. Ta agkaalaan da nga agipag. Agkatunusan da. Ken addan adlaw ko ken ni ading mo. Manipod addan ni Irene dito'y balay. Kas lagi magat nga agdalos-dalos ken aglaba. Pati agluto ken naginaw. Mabain siguro kan ipag na ananang. Kat kasanaw, tulagan tayon ati kasaryo ken ni Irene. Tani agdandan na kayon. Wana nang. Kastamot lang kung matibagak ka na kayo. Ala, pagsasaritaan tayo nga rodan, ti kalay sama itinobyak. Ay, no kasta? Agkasar kayon, manong? Wen, kaila, tapno malpasin. Kan tapno agbalinan legal ti panagdanami ka ni ipag mo. Di kanto nga ta agbabawi amang ikasar ka ni Irene, manong. Anda nga minadlaw ko amadi nga ugali na kat. Ha? Di mo la kuman sasawan kan kwa na daytoy manong. Ngam, nadlaw ko nga da ugali na ama naging bubukod. Anya? Kan saan la day ta? Nalaka ang maawis da atensyon na no makakita iti gwapo. Anya? Ay, panagkunak manong agbabawi kanto no ni Irene ti maasawam. Iso ati makunak kat uray saan sapay ti kasar. Nasingpot mo't ginobyak ti kunak ading ka. Ay sus,
Pudno ano biyam. Ngam amangan no mas amamok ti ugali na ngam sika. Tada kami ti kanayon nga agkuykuyog. Pasaray matiliwak pa'y nga agbuy-buya iti matsyudan sa iti cellphone na. Anya? Iso adi kag darasudo sa amang ikasarkan kwa na manong. Amangan no aglalakin to kiti. Narigatan. Apay, desidido ka na makikalay sa kanimanong ko, Irene? Katun akayla, may mayat matlang no agkasar kami. Ngam adadi mo ang mga ugali ni manong ko. Ha? Para kadatalaang da ito'y awan. Di mo ibagbagakin ni manong ko nga imbagakin ka. Ha? Anya dayta? Ay, agkari ka pa adi mo ibagbagakin ni manong ko Ha? Sige, Juan. Jack ibagbaga, promise. Adda nga min ugali ni manong ko adi mo amo. Nalaing agimon day chay. Anya? Siyempre, di mo pa'y unay madlaw ita. Ngam ay na, grabe ti kinasiluso na. Agkabil pa'y day jay ano sumuti kinaman nangimon na. Gano makainom ti kabsat ko. Agwala, kumarit, agdadali ti kagawaan. Anya? Kastaya. Ni, Jack amo dayta Jack pa'y ngamin nakita na ginom ti kabsat mo. Wan atalikliklikan na ti arak, tamo na ti Stella no nabartukan. Isungag panunot ka na imbag Irene. No siyak ti sika, liklikam laangan ti kabsat ko. Sapay imanugot ako na pagsasaritaan tayon ti kasarmi. No kayat mo, umadayuta pa'y laang. Tapno maliklikam ni manong ko. Kayat ka nga ilisi iti mabalin na pakaisagmakam Irene. Nadlaw ko nga min ti kinasingput mo. Iso nga isaksakit ka. Ay sus, sayang ti masakbayan no kas ka ni manong ko ti pagsagmakam. Kayla? No kayat mo, agbakasyon ta paylaan. Agpakada ta iti kabsat ko. Ibagatang agbakasyon ta iti sumagmamanual daw. Kuha. Alan, urag sublitan tumalang. Ano kaskasano? Basta agbakasyon ta iti uray makalawas. Mapantay iti lugar ti may sa kadag iti gayem ko. Libre ti panagnaad tayo jay. Tanasingput day jay gayem ko. Sa dino, ti pagbakasyonan niyo. Ijay lugar ka no ti gayam ni Kayla, Ray. Di ka madanagan manong. Jak baybayan ni Irene ijay. Ipapas mi pa'y tagpasyar tasan kayo pa nagkasar manong. No may kasarmon ni Irene ay sigurado asaanan ang makarwar. Nang runan wag sikugan. Nga lang aron. Basta agawid kayo adagos Di kayo agbaybayag iti papanan niyo. Magustuhan ka di matlaang dito ang lugar, Irene? Juan, presko ti angin dito Kan asidag iti baybay. Kasla nagmayat ti agnaed dito Mabalimmat no kayat mo. Dito itan nga agnaed. Adamot pagyananta dito iti libre. Ha? Ala, agidatan ta maturog tan, Irene. Sige, ay na. Kasla nagmayat ti maturog. Presko ti angin no nakalukat ti tawa. Ala, dumandun ka nga rod dito abay ko, Irene. Ay, malaminak mo dun. Agin narakop taman. Ha? Umay ka, Irene. Ay, nagbanglukan. Nagirot mo ti panangarakop mo kanya kun Kayla. I love you, Ipag. Ay, Irene. Ha? Anya nga I love you dayta Kayla. Ay, iba't anak man. Diyak makaangas. Nagirot ti panangarakop mo kanya. Sorry, Irene, Ngam, nabayagan agayatakan ka. Ha? Anya ka din dayta nga ibagbagam Kayla. Basta ay ayatan ka. Jak itulok ang maikasar na katikabsat ko. Siyak ti para kan ka, Irene. Ha? No kasta? Lakyan ka, Kayla? Ay, kababain man nga klunan ngam. Day tatipod no. Lalaki tirik na, Irene. Kat sorry no, si kati nakarik na kiti kastoy. Sapay ko mata maayat nakmat. Kayla? Apay nga ay nga awan matan dagi jay dua anak ko. Ay anda ka nun. Apay adida mo ila agawi dun. Dahil tangarot ti pakariribokak na. Ngamin, jak makuntak ida.
Naka-offline da ngagpadpada. Jak makontak ti numero da. Nay, apayan nga eh. Ay, makapadanag mo't nagijay at tao. Jak makaid na nanang. Jak amo ti pang surutak ka na kuada. Ti kamalik. Jak dinamag no sa dino a lugar ti napananda. Ala, sapay kumata na saya at ti kasasaad da. No sa dino man ti ayan dayta. Ray, apayan. Anyat mapaspasamakan ka. Apay nga intupak mo ti cellphone mo di talamisaan. Bagay ti awanan bain. Apay. Kita nyo ti post dianak yun nanang. Anday ta. Ha? Dakay lakan ay rin. Agin inarakop da. Kat adapay ladawan da anagin nagag. Hanya ti kayat asawan da ita. Apayakas ta. Lakyan ni Kayla nanang. Kat inagaw nan ginobyak kanyak. Anya? Hello, Nanang. Hello, Kayla. Ayan yon. Apay. Awanan plano yung agawid. Kan apayakas jay timpopos mo iti FB. Agsangsang iti kapsat mo. Pakibagaman ka ni Manong, Nanang. Sorry. Ngam, agin inayat kami ka ni Irene. Saan anasaya at day tangar aramitin yung anak ko? Agawid kayo kiden. Isublim ni Irene kin ni Manong mo. Saan, Nanang? Saan na kayat ni Irene ni Manong Ray? Siya ka nun, tayayatan na. Anya ka din day tangar aramida, manak ko. Sorry, Nanang. Nabayagan nga inlimad ko dahito yung kinatao. Itaak lang amin anaikan ititurad ang mga ipod na iti amin. Sapay kumata maawatan dak. Wan, maawatak no anya man ti kinataom. Ngam ti panangagaw mo iti nobya ti kabsat mo ti jak maawatan. Jak kayat nga aga pa kayo nga agkabsat. Iso apang nga si manak ko. Agawid kayo. Wan, Nanang. Agawid kami tumutlaang. Ngam saan pa ilang nga ita. Narabyan ka manan asimang put Irene. Nagkapam ka diya talaga. Ijay nga rod balay ti gayim ko. Ibaga man tagpaiso kanyak. At dalalaki man niya. Wan! Adda lalaki! Anya? Makauma ti kastang ibagbagam. Manipod nagdanata. Managatap kan. Managimon ka. Nga uray awan mo't madi nga aramida. Iso apinay paisok man laangan. Anya? Awanan kay tibain. Di nakabilan tamasikugak. Ha? Dakis ka itinopyok no dangranak. Adda di tarwar ti boyfriend ko. Umay ko laalaan dagiti kawas ko, tapumanaw akon. Sumurot akon itinobyok, taagkasar kamin. Anya? Naimbagmanta nagawid kamutlangan Kayla. Manong pakawanan na ko, ma. Nagbasulakan ka. Sorry. Anya tinagbasulakin ka. Apay anaramid mo ti kastoy kanya ka. Awan basol mo, Manong. Siyang tinagbasol. Yung awanan. Nagsina kami ka ni Irene ta nakiasawa ni ti sa Bali. Anya? Pinanawan nak, Manong. Si Moro tan iti lalaki anak kasi kukungkuana. Anya? Sorry talaga, Manong. Sabay ko mata mapakawan nak. Pagbababayak ti kasjing inaramid ko. Nanang, ibagayon to ko ni tatang, pa-extensyon ti balay, tapno manayunan ti kwarto na. Apay pailaan kat nagdakkel lang arudan. At dapay may saabakan ti asilid. Basta pa-extensyon na, tapno da pagturugan ti bisita, no da bisita tayo. Aniya? Kan uri ti kusina, pa-extensyon ak mo't lang, tapno lumawa basin. Ngalak makamo ka nga rod Sana balay tabalay mo magdaytuyon. Si kamot ti mang tawid ditoy. Isa makamo ka ano niya ti pamayam dito'y balay. Kung ako mangaro da pa second floor ko, nga mabayag samot. Mabibiit no extension. Wan kan nagastos pa'y Wan nga ron. Isa pa extension ang tailatan nanang.
Madaman ti panaka-extension ti balay tayaw anak kaw. Itaman pa'y anak kalagip ka amang pa-extension iti balay. Wala ta makurangan na iti kinalawan na. Awan pagturugan ti bisita no da umay di ti balay. Ada pa'y magtay may sabakan tiya silain. Kurang pa'y da jay tatang. Oray kumaano adan asawam ta isaw. Ay kat adan to Urayan nyo ka di. Maklaat kay tulatan no dan yam amok ka na kayo. Nanang, ada ka doa kasi mangpet. Iso ni Erlinda. Naimbag nga orasyon, Nana. Ay, kastamad kan kapalasan ko. Malalasumrag kayon. Ay, pasensya. Jak amo nga ada kadwa to anak ko sumangpet. Jak nakasimpad dito'y balay. Awan problema, Nana. Nanang, asawa ako ni Erlinda. Nagbiitan nga Itala ayam amom to'y nobyam. Asawa adagusan ti ibagbagam. Alangan nga itantan mi pala, kat na mapanon ti tawan mi. 35 kon. 35 matan ni Erlinda. Kuda kayo ti makamu Urayan tayo nga rodya amam. Tapag sasaritaan tayo ti may papaniti dayta. Nobya. Apay, adamanen ayan nobya jay anak mau. Adda nga rod. Insang putnaan dito'y balay. Adda ijay silid ni sanay. Nakaturog dansa. Kastaya, isumot lapin na ekstensyonan na to'y balay Tandamot gaya mo nobya na. Wen nga rod. Ay kat nasaya at ata adamanen nobya na. Maring daytan ti maasawa na. Tagaano kanungay. Taga ijay ili kanumag. Ay kat mayat ata asidaglaang. Saan nakas iti muna ang nobya na idi at taga Isabela. Nagadayaw. Agasam nga dadya pangibumbunagan tayo kumaiti mapartay. Ay, nga rod Diyan bala kaya ngagbalin ang manugang diya ex na. Ada susuwapang na. Naimbag day tanubya na ikatamadlaw ang nasingput. Manutawan tinubya na ngay. Ubing pa'y siguraw. Madamot idadnan Katawanan na. 35. Kawan Ay naimbag no makaanak pa'y. Alanganan sa amot nga aganak ti kasta ataway. Wan barang makaanak pa Agkasarda ka naon tasang butan dati maadaan iti anak. Ay kat ala Oray ta adamot do anwang ken talo abaka jay anak mau. Apay partin tayo amin dagi jay Nagadunay. Saan? May salaang ta dadakkel mo't dagi jay. Nayunan tay tulay ti baboy no kaskasanaw. Natulagan ti kasarmikan ni Erlinda, nanang. Ngam apay akaslan naliday kayo. Ay, kasano? Jak mo ninamnama amay sagayam abalo jay nubiam. Kat man ano kumaayan no balo? Awan mo't dakas na. Wan nga madama gayam 5 nga anak na. Manutawan nga dagiti anak na. Jay inauna, 12 ti taon na nanang. 10 ti may kadwa. 8 ti may katlo. 6 ti may kapat. Ken 3 ti buridag. Kahit kasano nga numalpas ti kasaryaw. Pagyanan dagi jay nga anak na ngay. Kat diti balay ana na. Siyempre, kasla anak kumut idan. Taasawa ket nga rodya inada. Alangan mo, tapanawan ni Erlinda ida iji balay da. Sapay nagrigat mo ti panagbiag da. Sana balay, ta agsuswelduak mo nanan. Kabailak ida amin na biyagan nga agi ina. Agyamanak iti panagayat nga ipapaay mo kanyak sani. Kan saan la asya? Oray dagiti 5 nga anak ko. Awanan yaman na Erlinda. Kasta ti kinapudno ti panagayat ko ken ka.
ibilang ko kaspud no nga anak ko dagiti anak mo. Yung ano, malpasti kasarta, agawid kayo niti balay kadagiti anak mo, wan? Wan, Sani. Nanang, pakibantay yuman pa'y tiburidak nga anak ko, tarumuarak. Inak isursur nga ilako tay inangkat ko api niya ken abokado. Ay, kaala Erlinda. Agyaman nak nanang, adamot ket di tay inauna nga anak ko. Ngamjak maitalak no daduma, taman naturog nga minday jay. Mala, mapangkalatan. Pasensya kayo nanang, masapol ngamin at tulungak ni Sani amangged. Tadyak met kayat nga ipanamnama amin kan kwa na ti masapsapol dagiti anak ko, Nawan problema. Mala, mapankan, tabantayak dagiti anak mo, Erlinda. Kabagis ano, apay, jakmet makitkitan arumrum war ni ipagmaya di tabalayo. Agkulkulong sa amutlatan. Apay, agpapapu daw. Saan? Makumikom lang amay na mga awer iti syuman ni sanay akaanakam. Nukasta, inyawid dan dagitay kampay ide nga apu ko yo. Ha? Kampay ide ko na ka, tasaan nyo mat apod no nga apu ko dagijay. Ay, ohay. Insangput amin ni Erlinda nagiti anak na. Naimbag ko nam ata nagagit mo jay manugang may. Amo na mo't piman ti makitinulong ka ni Sani nga anak may. Sana basta agdipindarlatan ijay anak may. Madlaw mo't nga rod anasingpet kan nagagat jay manugang yo anya. Nagagat nga gisursur iti nagduduma. Wain, awan makunak iti dadya manugang may. Nagpardas pa iti tigtignay na. Saan nga agpatay-patay. Naalerta o. Rabiing, ngam awan pa'y mata ni Erlinda datang. Lay, jak ammo Apay, awan text na ken ka. Awan matatang. Ay, nasanay! Ay, sana anak ko ya. Ingkakitaan dya sawam. Intaray da kan uji ospital. Ha? Apay na na? Naan ano ni Erlinda? Ay, ada kanulugan na nakapadungpar kang kuwana. Anya? Erlinda, asawa ka. Apay, pinanawan na kami. Kasano kami paitan ka ng itanak. Pinanawan na kami. Erlinda! Anyat gatangem sani kaanakan. Padamdaman to nante. Agtugtugawak man pailangan dito sa sangot istoryo. Barang makiiliw-liwag ak no addaak dito. Ay, uunay ka nga minan ay tinapasamak iji asawam. Kakas-kasaryo pailaang ngam natay matadakusan. Uwan nga ro tante. Nagrigat nga aklunan. Kaslam mabagtitak. Ala, patib karam ti pakinakam mo kaanakan. Panunutam lang nga dapay mas napimpintas a plano ni Apo Diyos kan ka. Kada kayo, kadagiti syuman mo. Anya nga taday ta plano ante. Kat di tay laam mo Basta positibo kumalaang ti panunutam. Kat kumusta nga dagiti syuman mo? Kasjay kanayon ti panagsangit da. Isa masyanak unay kadakwada, ante. Kasano nga ta, nagiti syuman ni sanay bakit. Di na nga ta isublay, di balay na abalayan. Saan ka no, tamasaksakit ni abalayan. Di na ka no maasikaso kan masuportaran dagiti apo ko na. Anya, di agtalina na dito ibalay. Ay, kakapilitan tanasi dagdamutan ka ni sanay.
Kasla ison ti amada. Tanasing po mga minja anak ta kadakwada. Ay, kaasimot nga rod jay anak ta Aga-asimot ta 5 abyagan na nga Ay, awan nga rod Ang manyangay, awan mabalain. Kaasimot adag iti ubing no baybayan tayo ida. Awan matkit di Ala ipatag tamutan kas puno nga apo ko ta dagiti syuman ni sanay bakay. Agyamanak, tadi na kon pinarigat sa niya. Inaklon na kadago sa'yo. Awan karba nga kakundi pakipot sanay. Pagyamanak pa'y kidi at akinaya mo tikas kanya. Sa anak sa ta maikarikan ka. Apay kumasaan. May kari kalaunay sa niya. Tiyamok nga rot kat jakon makarik na itayat. Ngam sikatin ang riing iti pusok. Kat agyamanak tayo naklonak. Ala, agsagana ka. Tayo pasyarkan to iji balay mi. Tatang, nanang, adamanan nobyak ni Celia. Celia, isuna na iti tatakal ko. Agmano ak tata, nana. Kasya na ka ti Diyos, malasang kao. Naimbag man, ta kinayat mo to'y anak may, nga uray may sanabalaw. Ayos lang day tata. Ngamin, agpada kami mo tabalo. Balo man hay. Nabiitla na balo ni Celia tatang, nanang. Nagsaruno kami lang na balo. Kaya't ko kuman nga ikasar ni Celia. Kahit da kayo day ta Da kayo mo tagdan na, di da kayo nga raw timakamaw. Apayakas jay anak tabakay. Mahilig iti balaw. Jak amo Kasla may ibusan mo iti babae day nga anak mo. Wano, imala nga takanyak. Imalakang ka nga? Apay balo kaya di nasawa na? Ay ket kaslakastan ta natay mo't jay boyfriend mo ini sakbay ti kasarta. No nagkasar kami, wan. Ngam nobyok lang mo day jay idinatay. Ket kasarbot lati kurang yu iday. Saan? Saan man natilay palpalagip mo? Jay anak ta titupi ko ta. Saan natilay singsingit mo saritaan? Ay ket sorry nga ron Okay, dumanon tayaw. Ay, kastamot ti kayat dya anak ta. At dapay maki di tayo dua abaka na akin dua anwang na. Uray may samanan abaka ti pagkasaranda. Saan tayo napakibiyangan din wang ta para arado dagijay. Sanay, apay tuluyan tayo ayat ti kasar. At damang magaya man 5 nga anak ni Celia itinatayan nga asawa na. Ket awan mo't dakas na, nanang. Ag tinulong kami mo't ni Celia, amang biyag karagit anak na. Ay narigat ti kasta anak ko. Agpanunot ka pa yan na impag. Di kag dardarasudos. Nakapanunot ako, nanang. Basta asawaak ni Celia, period. Tatang, tangay nalpasan ti kasarmi ka ni Celia, agnaedan di ti balay. Ipanaw ko idan iti pag-abangan da. Amoy mo nga ulilan ni Celia. Iso nga ikuyog na anak iti anak na. Oray ta, nalawa mo ti balay. Ken sana balay, ta adda trabaho ni Celia. Medyo dakkel ti sweldo na iti kumpanya pagtrab-trabahuan na. Ay kahit, adda kada kayo day ta anak kaw. Sa nabalay, no malpasak ng agmekaniko, agawin na kadagos, tumulong ak ngagluto, tatang. Kan sapsapa ak ton ti agriing iti agsapa, tumulong ak put lang agluto. Sumargang kayaw, nakarariwawa kayaw, kamaturog na tao.
ijay man! Kaya't yun ti mabasnutan! May sa! Ay, Aya, bakit? Anyaman ti pagtabtab awam titan. Aya. ay, pumanawaksan dito balay, lakay. Ha? Apay, Mike. Kan papanam ko ma. Ay, may si stresak dito yun. Nagadoda na nawaag. Diyak pa'y makaturog iti aldawan. Takasano, nagariwawa dagiti nagadong aubeng. Kaslamat iskwilaan dito yun. Bakit? Inak sa makipagnaedan, ije balay da kabagis ko. Anyamat ti kastuyan. Napunon iti ubing dito balay asan tayo madakabkabagyan. Ay, kat gagangay na ah. Anyat mabalin mo nga'y. Kat mahilig mo't nga rodjay anak mo iti balaw nga ano ti anak na. Ay, jak amo iti dayjay nga anak mo. Saan ngagpampanunot? Agasam ta sa nga pulo asyuman na nga'y. Syuman na itim mo na. Kanti may kadwa. Bala, sana balay ta dakkel ti sweldo ni silya. Sana marigatan ni sana eh. Wen angam dagitay mo na asyuman na nga'y. Ay, katadalakat itulong na, tulungan na ah. Awan mabalain, tanay. Masaksakit mo't jaim mo na nga abalayan ta. Ang mga no mabaybayan na kano nagiti syuman ni sanay no ipan na ida-iday. Sani, malaminak. Ulis anak man. Kurang ti ulis ko. Likat, no dinoble kon ti ulas mo bakit? Kurang pa'y. Malaminak kunay. Itaray kalagan iti ospital sila. Delikadong samot ng ti sasaadam. Dual dawon ang nga ti gurigor mo. Sana balitan damot agas ko. Basta na yung nam ti ulis ko. Mayat tunday ito nubigat. Nagsapa mo't gaya man. Silya bakit? Kumusta kan? Naimas pala ti turog na. Agora ka. Apay akasta tilangan na nakaturog. Silya? Silya? Saan samot nga agang angos ti asawak? Silya, agring ka! Silya! Nanang! Tatang! Tulungan na ko ma! Itaray tayo iti ospital ni Silya! Apay nga yakas to yung matan tinapagtang iti asawak nanang. Ay, kuna tayo no gagangay laagurigor. Gam na dinggi magaya man ni Silya. Ngay suntiin patay na. Basol ko. Tadyak pinilit ngayon pa ni ospital nanang. Mala, di mon pa basulan ti bagim. Talaga siguro ngagpatinggay jayan ti biyag na. Aklunan tayon ti amin, anak ko. Medyo nabayag mo tayo na nabalo ka anak ko. Apay awanan planom ang mga sawa manay. Ay saanan day ta sa asawaan no. Urag laklakayan na balo. Nanang, apay may taparitam ang mga sawang ay no kayat naman ay. Adapay mo tayo may sa abakan na, kendwaan-wang na. Ay saanan. Inton kuan balo man ang kasawaan nan. Kanagadon to man nga naknan. Nagadon nga ubing dito'y balay. Uray ko man no putot mo amin dagijay. Ngam sama nga rod. Agpanunot ka mamat si kasanay. Di ka man nga minagdardarasudos. Sana gaputan na pintas kat sige. Asawa dagos ti panunutam. Bayamon ta asawa. Ipamay samlangan ta atensyon mo kadagiti sa nga pulaw asyuman mo. Nanang, tatang, isunod Janice, nobyak.
Naimbag nga orasyon na tata. Ay, pasensyakan balasang ko ang hay, saan may napangasawaan to anak may? Nana, anya ka din dahil ngay pagbagayo. Apay, kaya't mumat ayat masapa ang mapukaw dito'y lubong, balasang ko. Anya mo dahil ngay pagbagamon bakag. Babalwan to anak may, iso asinaamon Mangkita ka iti sana babalwan. Ta delikado. Abangan no sumaruno ka at tumangad iti barsa nga. Asawag ni Janice nanang. No anya ti desisyon ko, iso ti masurot. Bay-bay andak ko maitikayat kong aramidan. Anya to'y nobyam. Balasan, wenno balaw. Balumot lang anana. Aniya! Angam kindi, awan anak na. Ay, Pipya. Kan engineer ni Janice. Engineer. Ay, anaw, anya ngay. Umanugot ka, mga sawa man ng anak mo. Katwan si kamot na ti problema kag. Nalangaraw da makamo kayo no kayat yung dagkasar, sane. Nagapuan nyo kabagis ipagmaya. Napan kami man ba't nag-date? Ay katun kasta ti maya. Ay nabayag matin nga agdenden na dasani kan ti asawan ngamawan pa'y mat anak da. Apay ngay kat ubing pa'y mat ni Janice amanugang nyo. Ay, awang nga rod Nagpakita dan iti doktor, ipag. Kat agpadada ka nung anda diferensya na. Iso asan da makabukal iti anak. Ay sayang. Hangam sa nabali tanda mo dagitay nagado asyuman ni Sani. Wen ti pagyamanan may nasisingpit dagiti nga ubeng. Iti la babasit da awul-wul da. Ang bayat ti panagdakkel da simingpit da matay. Kat mayat nagasat latan ni Sani ta nakatumpong iti nasingpit nga asawa. Kat engineer pa'y ko naman. Wang nga rod nagasat nga rod anak may takinayat ti may nga engineer. Nga uray may sala mekaniko. Kat saan ba't aday tati pangrukudan kin ni ayat ipag. No talaga nga agin inayat da. Uray anyat trabaho ti maysa. Agin nustudan tulat ta. Excuse me lakay. Aglisi ka ta na nagsentimod ko. Ay, yaday tayong sampot mo, Karda. Ay, sakat babaw. Naglulukmag sakat babaw. Aniya. Mala, agluto kan. Tanaban nugak anag na. Mangluto ka man iti crispy pata. Nangalaan nga idita. Tangdan ko at timulong ijay kasaran. Timulong at ngamin anagukis iti carrots kas kada patatas kanda dumapay. Alalakay, agluto kan tanay mabisinak. Basit tinakan ko ijay kasaran. Ada ni abalayan Karda, abalayan. Ada abalayan ngam nakaturaw. Napuyatan gabain. Tanagapo ijay kasaran. Kasangsangpet na laitay. Riingaman abalayan. Tada papanan may. Nay, papanan nyo manan ngay abalayan? Ingkang makilamay. Ijay? Iji abagatan. Kamaudyanan na. Natay laangan tay siyam tibiyag na akaba wala kay. Alan, riinga mo ni pagkamaw. Tama pang kamay. Alah, babiit lang nga raw abalayan. Napanan man yung dagiti agabalayan tatang. Ay na, kas iti sigaw, napandaman na nakipangan Basta damakan, mapanda. Kasaran man, wano natayan. Anya? Ay una yung dagiti adwa. Nagpadaan da iti ugaling agabalayan.
Wan nga roda. Ay, kat sigurado man ang tikar ni nga isang put ni nanang tatang. Ay, kasigurado Kababay darabi dagi kay nga agabalayan. No adda punsyonan, isuda ti makakaada amapan makipilpila. Ay, bimbak-bakit ang daarupat punsyonan. Nay, adupay matikar ni dito'y rep lakay. Saan samot anak naksayan? Ay, kat, jay matlasidam ti ilutlutok no kwa. Anya, apay ngay? Naumaak iti karnay. Natangken fish ti kayat ko asidaan. Iso agi matangak iti kalman iti fish kan natang. Anya ka matanlitaw, imbes ang makainot tayo iti kwarta, mapan ka pa'y lagumatang iti sabali ang masida. Kakaasi ak ngagdisdis kitar iti masida, tapno makatipid talaan, ngam gastador ka man. Anong dagiti karnay nga isang sangpot ko ngay, ipakan iti asaw. Ay na, kano makaumamad nga ro ti karnay? Kan maysa, saan anasaya at no karni akanayaw ti masidsida. Nagkuna amaday, si kalat mangibagbaga iti kastalitaw. Apay, doktor kaya? Pagpakalain ka manin ako na. Pagpapigsa ti karnay, kan pagpatidog iti biyag. Iso nga agsida kakit ding agsida iti karnay. Kita man tabagay, nagkotong ka. Kita man ti itsurak kan itsuram. Anyalaangan ti sawan dagiti taaw. Ang mga no ibagada nga agawak ti kankanam. Agsida ka iti karnay. Agpalukmag kakiday litaw. Ay nawaw. Napsugak Ngamkura ko pa. Nantay na po'y anak ko. Ay, gusto nanang. Na, paritan na amangan, Amanda? Ado na yung tikinan nyo. Ay da, sigod ba't nga ado tikam kanay, basta karnay. Ay na, di kay unay ko nakmat. Kitaan nyo man tabagiyo. Grabe tilimok maganyo. Dandan idi kay pa'y makapagnan ka po iti kinadakpil ti bagiyo. Ay hapaw, may mayat akitaan tinalukmag, ngam tinakutong. Ay na, nagpadaan yun kanya abalayan yun nakaluklukmag. Aglinlin nung baka yung agpalukmag. Kagagangay na ado nga ro tilibre karne, gundawayan taado pa'y tilibre. Madamdama ma-high blood kayong. Gapo iti kinalukmag yun, nanang. Di kayo unay man tani. Madino masubraan ti lukmag yun. Ay na, agkasarmat gaya man tay maestra akaruba tayo lakay. Wain, maestro mo't lati mga asawa kan kwa na. Ay katmayat tagpadada nga agisursura. Kay mapantayon to nayunam to ti alaam akanum no makipila ka lakay. Yawid mun to dito'y balay ti maalam akanum. Tauray siya, nayunak to ti alaak akanam. Ibagak nga da bisita, katyalaak iti kananda ko na. Ay, makitan tao karda. Amangan no jak tumangan. Umay kunto labuyaan ti kasarda. Agawid ak madla adagaws. Anya, apay, bak nang kaya. Apay, mabain ka nga agbalkaw. Mabain ka mapan makipila. Kakaiso na nga dalibre apakipanganan. Ala, di kan agungait. Wan, mapanak to makipila amangan. Abalayan maya, umay kay dito yung nakapila akong dito lamisaan. Wan abalayan. Tay silupin mo nga, ang mga nunalipatam. Saan? Adda dito'y bulsa. Lalaingam ti agao partakam ti agao iti kanang abalayan. Uray si kamot abalayan. Good luck. Ade, duwa mampay. Tamabaing nga umay makipila dagayay kakaanak ak abisitak iji balay. Isu iyala ak man ida. Mabigla na. Atoy na. Ay na. Ay, agyaman nak ade. Tingkyaw. Tumarunukan karda. Wan abalayan. Ay
Aday, nayo naman iti dua a plato ti kukwa. Tanasakit ti saka ti asawa. Saan ama ko umay agpila. Kunday may sanga apukaw. Yalaak man iti kanan na. Talo kayo man, Nana? Ay, una day. Talo a plato ti itig mo kanya. Napanan ni nanang tatang. Ay na, adapay la ijay kasaran. Sumanubli ijay pilaan ti makan. Likaw, alam man dayaw. Darasang tagsubli ak pa'y kita kasaran. Kainak man ang makipila. Ay umay kakitayin. Di ka nagsubli ijay. Hustun day ta. Huston ka! Sublatan na man kita. Si kamot ti mapan makipila. Tayawid mo dito'y balay. Tapno saan tan nga agluto iti pangrabyan. Ay na, mabainak bakit. Ha? Pagpainam ngay kat libre nga raw. Mala, kalubang nga raw day taon. Tagsubli ak. Inak pa'y makipila. Nanang! Huston ti pila! Kababain! Ay na! Inkay mo't makipila no kayat yan! Ay, anyan ni nanang. Ay, awan nga rod Nagpadaan dan kindi abalayan maya. Isuda manan ti center of attraction di ta kasaran. Sa apay agungan numabagbagaan. Ay na, ibagaman kindi di asawam, tabagbagaan na medya inana. Ay natatang kanayon abagbagaan nila kay ti inana ngam nasukir mo. Ipapilit na ti kayat ng aramidan. An-anuan nyo ngay dagita nagado abinalkot yu akar ni nanang. Kay si daan irif mo ti daduma. Iuna yun. Apay diyo ammo ay ada kayo titupi ko dagiti kalugaran tayo. Tamakit kita na di aramidan nyo. Natukol ka no ti aklo gapu kada kayo kininana karda. Ay, awan bibiyang da, libre nga raw. Libre ngagpaiso. Ngam saan matakas jay Ngagsubli-subli kayo kit dinitipila. Nagkurang ti taraon. Tanamin adu kayo mata nagsubli-subli jay. Ay na, praktikalan ti biyang ita anak ko. When ngam iti nasaya at awagas ananang. Agasam mat day tangay. Dandani ibusan yung ti taraon iti pumpunsyonan. Ha? Saan mo ka? Grabe kayo mga agsaw. Agkasar ka nun daing niyang kenpilaw. Alaan data ka no aninong keninang. Aniya. Ay na, adaman pakipangananan. Agbagkan to iti dakla. Aniya. Ne. Apay apagbagan na kitidakay. Wen, tapno adda pangikanta iti masubra ta ataraon. Hey, sayang, naimbagla akanan ti asaw, wenno pusa. Anya pusa. Si daek ko Mala, wenon no isa. Ay, diyak sa mapan bakit? Anya, tapay ngay, ninong ka nga raw. Asinon to ngay ti partner ka. Uray si kalat mapanin mabalin mo't siguraw. Ay basta, umay ka. No di ka umay, agsapulak iti sabali a partner ka. Jay lakay nga agkras kanyak ti ayabak amang partner kanyak. Kaya't maaw? Ay pilaw baraw. Nalpasamot ananganan dagiti bisita yaw. Ay, uwan, Nana. Amangan no, adapay sumangpet no matamdama. Mabalin nga ako kusaklaan ng dagiti nabati iti lamisaan. Addan samot taraon ijay unag. Ha? Ay, dagitay mula nabati dagiti ninong keninang dagijay baraw. Ay, sige lang, Nana. Ay, ngam na kaninyo adagos nalaka ama banglas. Ay, uwan pilaw. Kag alaat nga raw dan dagiti nabati ijay lamisaan baraw. Ay, uwan, Nana. Ay, sige lang. Ikanak ba't itibingay ko Inalam mo amin ng anabate abalayan karda. Unay kan ay abalayan. Bumingay ka pa'y laang mag. Kat adala nga rod inkargam di tabag mo. Awan, kurang abalayan. Mala. Mabit lang nga rod tagbingay ta abalayan. Nagado ti taraon dito yung ref nanang. Sana may bibus. Nabanglasamo ti daduman. Kasano ang mabanglas, kat nakarif nga raw. Uray manungal daw dito yung ref dagitoy. Sapay dagitay narikadwan asidaan dagitoy.
Itan yun iti aso. Ay saan? Nagrigrigatak nga impilpilaan da kita. Ipakan mo lang iti asaw. Kanok amin da kita. Ikaw. Anak ko, agariin ka man. Nagsakit unay ti tiyang ko. Anay ko. Abayan nanang. Nagsakit unay ti tiyang ko. Namin ako na nagsubli-subli ijay CR. Ngam nasakit lang ta. Maulawak pa yan. Itaray na ko na iti ospital. Anay. Mabitla ang narod nanang. Anay ko, ay nagsakit unay ang tiyan ko lakay. Ay litaw, agriing ka man. Anay. Apay ay, disturbo ka, di pa naturo. Ay, itaray na kanya ospital. Nasakit tiyan ko. Ay, Aniya, anay ko. apay ay, anyat kinan mau. Jay matla nakareb at araon tikinan ko itay. Aniya, Alan, jak ka ba alanan ti sakit na. Ay, maulaw ako. day tangamen, di magbagak. Namangles laki di kinan mau. Kunak ngamin nga ibalang mo dagijay, ngam kinan mo pa'y lagamen. Ay, sermonan naktaon no na imbaga kaon. Saan pa'y lang ita? Tanasakit unay yung tiyan ka. Ayan na ikaw. Nanyangay, makita yung itanti bunga taramid yun, nanang. Anak ko. Agpada kayon ana ospital kini Karda abalayan. Gapaw iti kinaanto ka biya. Dandani kayaw na sa bidungan ay. Tanabang listikin na niyo nga agpadpada. Ay, agyaman nak. Nakaginawa ak. Kunak numatay akong. Ay, uray siya. Kunak no ipatay kunday jay. Ay talaga nga ipatay yun iti sumaruno, no di kay pa'y lagbaliw. Iso nga agbalbaliw kayaw. Madi ti kastagarami diyaw. Madi ti buwakaw. Sana ka po alibre ket darop kay mati na daraw. Kitaan niya. Dandani kayo na isagmak. Gapo iti kinabuwakaw yaw nga agpadpada. Ay, woy. Manja akong. Nadidigra akong. Uray siya. Manjakaw. Nang runa ket datan ti tupi kuda iti lugar tayaw abalayan. Dagiti antukab nga agabalayan kun kunada. Ay, talaga Nag-viral kayo, barangay tayo. Isasardangan yung tikas ng aramid yun. Wan, promise, manjakaw. Uray siya. Manjak miteng. Agbalbaliw akong. Nay, agkin kinuto kayo mat nga agabalayan. Apay, di kay mapan makidaya di takaaruba? Di yu darayan ti kasar ni Josephine. Saan na balayan? Agkinoto kami laangan kini abalayan karda dito balayaw. Aniya? Hehe, wan lakay, tagdayet kamay, tanay, nakalukluk magkamay ngagpadpada. Ha? Kandi nakto ibalbalkutan ng nuan, taliklik akong ti karnay, nating laangan ti sidaag. Maminsan laangan siguro iti makabulan ngagsidaak iti karnay. Aniya? Uray siyang abalayan. Jak pa'y mangmanganan itiin na po'y. Natengken prutas latan. Takayat ko ti kumutong. Masapol ang maikat dagiti taba iti bagay. Tamarigatan akong amag na iti adayo. Ay kit nasaya at numapanunot yu ti agdayat. Kasta ti rumbang, tapara matla iti salon at yu dayta. Ala, at kinuto kayo nga raw, tasyak ti mapan makipangan di ta kasaran. Sige laang lakay.